kurikira ikiganiro isi n'abantu umenye inkuru z'amateka, amateka y'ubuzima bwa bamwe mu byamamare n'abanyabigwi, imibereho by'abangaba, ibikorwa, imyitwarire n'imirimo yagize ikindura ku isura y'amateka. Isi n'abantu. So in love with you. This is your victory. Now, I know you didn't do this just to win an election. I know you didn't remove the Taliban government, which had given bin Laden and al-Qaeda safe haven and support. And around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of al-Qaeda terrorists. Barack Obama yari perezida wa Amerika 44, yavutse kuri papa y'umunyakenya na mama y'umunyamerika. Uwari yararangirije muri kaminuza University of Columbia ndetse n'ishuri ry'amategeko rya Harvard. Yaje kuba umwavoka abigize umwuga mbere y'uko ajya muri politiki. Yatoreye kujya muri Sena y'Amerika mu 2004 maze atangira kwiyamamaza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2007. Nyuma yo gutsindira icyizere cyo kujya mu bagomba gutorerwa ubuperezida, yaje gutsinda bari bahanganye John McCain mu matora rusange. Yagiye mu biro bya Amerika nka perezida mu 2009. Ni mu gihe ubukungu bw'igihugu bwari buri gusubira hasi. Yaritezweho byinshi nka perezida mushya ndetse inshingano zose zari zimuri ku rutugu. Yaritezweho kuzikora neza bihambaye. Mu mezi ye ya mbere yashyizeho ingamba nyinshi zo kongera kugarura ubukungu bw'igihugu. Ikindi kandi yashyizeho umubano mwiza n'amahanga. Obama yarongeye atorerwa kuba perezida mu yindi manda mu Gushyingo mu 2012. Yari yarakoze byinshi birimo no kohereza mu nda y'isi uwafatwaga nk'ikihebe wari warazengereje Amerika, Osama bin Laden, nk'imwe mu ntego ajya ku butegetsi. Byaramuhiriye. Ibintu byose abikoze ati: urakaza neza mu kiganiro isi n'abantu, nushima ibyo dukora, ntugende udahesheje agaciro imirimo yako yacu, ukanda subscribe, unabisangiza abandi, wandika niyo wifuza ko twazakubwira aho utaha. Jya kwifuriza ubuzima buzima. Ndi Isakari Echib. Yavutse nka Barack Hussein Obama tariki ya 4 Kanama mu 1961 muri Honolulu. Abyarwa na Barack Obama Senior ndetse n'umugore we Stanley. Mama we yari umunyamerika ndetse n'ibisekuruza bye byari muri Amerika. Papa yari umunyakenya, abariko baje gutandukana Obama akiri umwana. Mama we yamubyakira umunyeshuri ndetse Obama yabanye n'ababyeyi ba mama we imyaka mike kugira ngo mama we abanze arangize amashuri. Barack Obama yarangije amashuri yisumbuye mu 1979, ahita ajya Los Angeles muri Extension College. Mu 1981 yimukiye mu ishuri rya Columbia University muri New York. Yibanze kumenya bwa politike, aza kurangiza afite Bachelor of Arts mu 1983. Kuva muri Kamena mu 1985 kugera muri Gicurasi mu 1988 yari ushinzwe kuorganiza cyangwa gushyira rubanda ku murongo w'abakene muri Roseland ndetse no muri Gardens. Yagiye muri Harvard Law School mu 1988 maze arangiza mu 1991 nk'umunyeshuri. Yabaye perezida wa Harvard Law Review. Gutorwa kwe ko kuyobora Harvard Law Review ari we mwirabura wa mbere byatumye itangazamakuru rimwitaho cyane. Hello, everybody. I know some of you might feel discouraged because changing the ways of Washington is hard. It's harder than a lot of you thought it might be. Sometimes it may make you feel like that it's not possible. You might want to give up. We believe in you. Don't give up. Yabaye umwarimu muri University of Chicago Law School mu 1922. Nyuma mu 1996 aza kuba umwarimu ukuriye abandi. Yagiye muri kampani ya Mina Bamuhire and Garland mu buryo bwo kwitoza kuzaba umwavoka. Ibintu yari yarize yakozemo nk'umukozi usanzwe imyaka 3 kuva mu 1993 kugeza mu 1996. Nyuma mu 1996 kugeza mu 2004 akora nk'umujyanama.
yagiye muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biranamuhira abona umwanya w'ubuyobozi muri Sena mu 1996. Yashyigikiye itegeko gihanganira abakozi binjiza make ko bazajya bihanganirwa ku misoro y'igihugu igihe batayibonye bakishyura nyuma. Anashyigikira ubufasha ku bakene ndetse n'inkunga yo gufasha abana b'abakene. Ibyo byose byamuzaniraga igikundiro mu baturage kubera uburyo bwe bw'imivugire no kwiyogereza cyane nk'imwe mu ntwaro yo kwishimirwa n'abayobora. Yongeye gutorwa mu 1998 ndetse no mu 2002. Yafashe umwanzuro wo kwiyamamaza kugira ngo ajye muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2004 biramuhira atorwa mu buryo butari bwitezwe mu matora ya mbere muri Werurwe. Yavuze ijambo mu nama Democratic National Convention ryatumye amenyekana cyane. Yagiye muri Sena tariki ya 3 Mutarama mu 2005. Nk'umusenateri yashyigikiye umutekano wa Amerika ndetse n'igikorwa cyo gucumbikira bimukira, anazana n'uburyo bwo gutera inkunga ndetse n'igikorwa cyo kurwanya ruswa n'amategeko yo kwirwanya mu 2006. Yashyigikiye itegeko rya Iran ry'ibihano, anakosora itegeko ryo kwirinda ryemerera abantu kwirinda kugira ngo arinde abantu kugaragara mu birego byivangamo igisirikare. Uyu mugabo wahiriwe na politiki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe umwanzuro wo kwiyamamariza kuba perezida, anatangaza ko agiye kubikora vuba na bwangu mu 2007. Atoranywa nk'ugomba guhagararira ishyaka yari arimo. Yarushije amajwi bari bahanganye John McCain mu matora yabaye tariki ya 4 Ugushyingo mu 2008. Obama yabonye amajwi 365 mu gihe bari bahanganye yagize 173 gusa. This is your victory. Now, I know you didn't do this just to win an election. I know you didn't do it for me. Mugenzi w'umusenateri muri Delaware Joe Biden yahise aba vice president. Barack Obama yabaye perezida tariki ya 20 Mutarama mu 2009. Yabonye umwanya mu gihe ubukungu bw'igihugu bwari bugeze aharindimuka ubwo bimwe mu bikorwa byari byaragabanutse. Yahise atangira gukora cyane, atangira gushyiraho ingamba nshya kugira ngo agabanye ideni ry'igihugu, anita ku burezi n'ubuzima bwiza bw'abaturage. Intego ye ya mbere yari gukomeza ubukungu bw'igihugu bwari bwaratakaye. Kugira ngo afashe ubukungu bw'igihugu kuva harindimuka, yasinye itegeko rya American Recovery and Investment Act mu 2009. Ipaki ya miliyoni 747 z'amadolari nizo zari kwifashishwa mu kwita ku burezi, ubuzima n'ibikorwa remezo, ibihembo n'inkunga. Yibanze ku kuzana udushya mu bukungu ku mpamvu yo kugira ngo Amerika igume mihangana mu isi yose. Mu 2011 muri uwo mwaka kandi yasinye itegeko rya Budget Control Act kugira ngo akurikirane amafaranga leta ikoresha, anarinde leta kurenga ku nshingano zayo zerekeranye n'iby'amafaranga. Obama yabaye perezida mu gihe politiki itari imeze neza, yitaye ku bibazo bya gisirikare ndetse n'umutekano ubwo yari perezida, kuko ubutegetsi bwe umubare munini w'amafaranga ashorwaga mu gisirikare. Yahaye uburenganzira ingabo bwo kugaba igitero ahakekwa ko hari ubwihisho bwa Osama bin Laden, umuyobozi wa Al-Qaeda wiciwe muri Pakistan. Iki gikorwa cyakozwe n'ingabo za Amerika tariki ya 1 Gicurasi mu 2011, birangira Osama bin Laden apfuye. Byinshi ku rupfu rwe biri mu kiganiro twakoze ahangaha, wareba mu biganiro byabanje. Ibyo yari afitiwe byose byarafashwe. Yarazengeje Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwe bwo gutera kuri ambasade zayo hirya no hino mu isi. Afghanistan, we removed the Taliban government, which had given bin Laden and al-Qaeda safe haven and support. And around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of al-Qaeda terrorists, including several who were a part of the 9/11 plot. Yet, Osama bin Laden avoided capture and escaped across the Afghan border into Pakistan. Muri manda ya mbere, Obama nka perezida yashyigikiye ubukwe ku babana bahuje ibitsina, anateza imbere kwifatira umwanzuro kw'abagore ko biri mu burenganzira bwabo. Barack Obama yahuye mu matora n'uwari bahanganye witwaga Mitt Romney mu 2012. Obama atsindira manda ya kabiri tariki ya 20 Mutarama mu 2013. Muri manda ya kabiri yazanye uburinganire bwuzuye ku banyamerika b'abatinganyi cyangwa se baryamana bahuje ibitsina, anazana umubano mwiza na Cuba batacana guwaka kuva kera kuko bahoraga mu ntambara zidashira. Manda ya Barack Obama yarangiye tariki ya 20 Mutarama 2017, aza kuva mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House nyuma y'uko hari hamaze gutorwa umusimbura Donald Trump. Obama wibera Washington DC. The mastermind of 9/11. If I had told you that we would win marriage equality and secure the right to health insurance
for another 20 million of our fellow citizens. Mu 2009 yasinye miliyoni 747 z'amadolari muri American Recovery and Investment Act nkuko nabivuze hejuru mu buryo bwo kugarura ubukungu bw'igihugu mu gihe mw'isi byari bimeze nabi ahantu hose. Mu mezi make hatangiye kuboneka imirimo myinshi, ubushomeri butangira kugabanuka. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa habonetse abihangiye imirimo mu giteranyo cy'imirimo yigenga yanganaga na miliyoni 3,700,000. Obama yakubye kabiri z'esase zabonekaga n'ibindi byerekeranye nayo muri manda ya mbere. Mu 2009 yashyize amategeko mu bigo bya leta byose byo gukuraho ibyabo byose byangiza ibidukikije ndetse no kongera amazi byibura 26% no kugabanya 30% by'esase imodoka zikoresha. Zari zimwe mu ntego zari zarashyizweho kugira ngo bagabanye ibyangiza ibidukikije mu myaka ari gukurikiraho. Nka perezida, intego ye yari ukugarura ubukungu bw'igihugu. Yanasinye Dodd-Frank Street Reform, byari ukuvugurura uyu muhanda. Dodd-Frank yanasinye Consumer Protection Act mu 2010 kugira ngo yite ku gice kijyana n'amafaranga mu gihugu, financial sector, nyuma y'uko byari byaranze byarasubiye hasi. Yatanze uburenganzira mu gikorwa cyo kugaba igitero mu nzu ya Osama Bin Laden aho yari yihishe muri Abbottabad muri Pakistan muri Gicurasi mu 2011 nk'uko nabigarutseho hejuru. Obama yongeye kuvuga ubwo yatangaga uburenganzira ku batinganyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo yatanze kuri manda ya kabiri yatanze uburenganzira bwuzuye ku batinganyi tariki 23 Mutarama mu 2013. Cyari igihe cya mbere umuperezida avuze ijambo umutinganyi mu ijambo rye ageza ku baturage kandi ashyigikira urukundo rwa babiri bahuje ibitsina ngo bagafata abana batagira imiryango ngo bakabarera. Isi nzima yarumvaga. Nubwo yakoze byinshi byiza ariko ntiyabuze gushinjwa n'ibihugu byinshi kubangamira ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane by'Abarabu. Agenze kuri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoresheje igisirikare cye gikomeye. Bivuga ko yabaye inyuma ndetse akohereza n'ingabo za OTAN muri Libya guhindura ubutegetsi bwari buriho ngo bwabangamiraga ikiremwa muntu ngo bashaka kugarura amahoro. Umuyobozi wayo Gaddafi yabigendeyemo bisubirira iwabo ariko na n'ubu nta mahoro arimo, yewe nta nitezwe vuba. Igihugu cyanyijwe n'ibisasu. Ibyo byateye abantu kwibaza ku buyobozi bwa Obama. Bamwe bati nuko ngo wenda Gaddafi yaragiye kuzana ifaranga rya Afurika yose akaba yarananze ko peteroli yabo yongera gusohoka igihugu. No mu gupfa ko yaravugaga ati murampora iki n'abagize nte ntibamwumvise iyo bamwishe nabi. Yakira ibihembo bibiri bya Best Spoken Word Album Grammy. Yatsindiye ibihembo by'uko yahuje ibitabo Dreams from a Father ndetse na Audacity of Hope. Mu 2009 na Peace Plaza, igihembo cy'uharaniye amahoro cyahawe Obama kubera imbaraga ashyize mu bufatanye bw'abantu ndetse n'ibihugu. Ikinyamakuru The Time Magazine cyavuze Obama nka Person of the Year inshuro ebyiri mu 2008 no mu 2012. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states. Red states for Republicans, blue states for Democrats. But I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We are one people. Barack Obama yahuye na Michelle Robinson mu 1949. Aba babiri batangiye guteretana mu 1992 barashyingiranwa. Babyaye abakobwa babiri, Natasha na Malia. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. Obama yari umwana muto ubwo nyine yabonaga imbaraga ze n'imico ye maze akabwira inshuti ye ko ashobora kuzaba perezida wa Amerika nakura. Yakundaga kwiyandikira ibisigo ubwo yari mu rukundo ari umuhungu mutoya. Izina Barack risobanura wahawe umugisha mu Giswahili. Akiri muto aho yabaga muri Indonesia yagiraga akabwa kitwa Teta. Obama yemera ko akiri ingimbi yanywaga ibiyobyabwenge nka marijuana na cocaine.
akunda ibitabo birimo inkuru zishimishije. Yasomaga buri gitabo cya Harry Potter ndetse anakosora inkuru za Spider-Man na Conan the Barbarian. Yagerageje ibiryo bikomeye nk'inyama z'imbwa, iz'inzoka, isenene izokeje ubwo yaga muri Indonesia. Akazina ke k'ubwana yari yarahimbwe ni Bali. Muri kaminuza nibwo yatangiye kujya yitwa izina rye bwite, ariko akiri umwana yitwaga Bali. Afite imiguru y'inkweto ine igizwe n'inkweto z'umukara byose bisa. Wakoze gukora iki kiganiro isi n'abantu, nyemere cyane tugisoreza aha, ahubwo tuzasubira ubutaha kundi munyabigwi cyangwa se cyamamare. Icyo usabwa no kudukurikira umunsi kundi ukanda subscribe. Reka nkubwire ngo naho ubutaha uri inshuti yacu. Genda Isakara HB. Imana ishobora byose ihaza ukwifuza kwawe kandi ugira ubugingo buzima.